ubu turi mu karere ka Huye niho bageze bamena inzoga nyinshi cyane mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye amacupa arenga 3,000 litiro zirenga 31,000 z'inzoga zitujuje ubuziranenge ndetse n'ibiro 200 bya tangawizi byafashwe biramenwa. Inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi zahagaritse ibikorwa byo gukora no gucuruza izi nzoga ndetse zinamenagura inyobwa byinshi cyane byafatanwa abakekwa kubikora ndetse no kubikwirakwiza. Bino bikorwa byo kumena ibi binyobwa byabiri mu kagari ka Rukira mu murenge wa Huye ahazwi nko mu Gacyamo, aho ubuyobozi bw'akarere ka Huye bufatanyije na polisi y'u Rwanda ndetse n'izindi nzego zitandukanye bakoze umukwa ukomeye cyane wo gufata ndetse no kumena izo nzoga zitujuje ubuziranenge. Umva none ikintu gitangaje ngo imibare bamaje gutangaza igaragaza ko bamaje kumena amacupa agera ku 3,179 y'inzoga zitujuje ubuziranenge mu gihe ngo litiro zirenga 31,169 z'ibikwangari hamwe n'amakarito 1,313 y'ibinyobwa bitandukanye ndetse ngo anafatirwa ibiro 200 bya tangawizi byakoreshwaga mu gutunganya zino nzoga. Abaturage bo mu mudugudu wa Gacyamo bavuga yuko kino gikorwa cyari gikeneye kuko izi nzoga zimaze igihe kinini zangiza ubuzima bw'abaturage cyane cyane rwose ngo urubyiruko. Umwe muri bo witwa Mukamurenzi yavuze ko abakora zino nzoga bakwiye kubiryozwa kubera ingaruka zikomeye cyane zateje. Yagize ati niba byashobokaga abazanye igitekerezo cyo gukora zino nzoga zitujuje ubuziranenge ubundi bakabahanye kuko rwose abantu barashize, hari abahumye amaso abandi babyimbye inda, mbega ubuzima bw'abaturage bwarangiritse kubera zino nzoga. Ni mu gihe kandi mugenzuzi bwakozwe polisi yafashe umwe mu bacuruza wari ufite zino nzoga nta wundi no wazi kuzina rya Bikorimana ndetse wemeye yuko atazikora ahubwo azirangura ku muturage witwa Ndohuye Pauline. Yabwiye polisi ati izi nzoga nzirangura kwa Ndohuye Pauline niwe uzikora kandi azikorera mu rugo iwe. Nyuma y'amakuru Bikorimana amaje gutanga, inzego z'umutekano zakuzisaka mu rugo rwa Ndohuye maze zasanga ibikoresho byinshi cyane byakoreshwaga mu gukora zino nzoga, harimo ibiro 200 bya tangawizi, amacupa yo kuzishyiramo ndetse n'ikarito yuzuyemo udupapuro twibirango bashyiraga ku macupa kugira ngo agaragaze yuko zakozwe n'inganda zemewe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yavuze ko bino bikorwa byo kurwanya ibinyobwa bituje ubuziranenge biri gukorwa mu turere twose tw'intara ndetse kandi ashimangira ko uruhare rw'abaturage ari ingenzi kugira ngo kino kibazo kiranduke burundu. Yagize ati ibinyobwa bituje ubuziranenge ni uburozi bwangiza ubuzima bw'abaturage, byangiza ubwonko maze bigatuma ababinywa bishura mu byaha birimo gukubita ndetse no gukomeretsa ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bihungabanya umutekano. Yakomeje avuga yuko ingaruka za zino nzoga ngo zitagarukira ku buzima gusa ahubwo zisenya imiryango kubera amakimbirane, urugomo ndetse n'ibindi byaha bikomoka ku businzi bukabije. Umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage witwa Kanyisha Nosiyata yavuze ko kurwanya bino binyobwa bisaba ubufatanye bw'inzego zose n'abaturage. Yagize ati turasaba abaturage gukomeza gutanga amakuru haba ku bantu babikora cyangwa se ababicuruza kugira ngo turengere ubuzima bw'abaturage kandi twubake umuryango utekanye. Ni mu gihe kandi abaganga nabo bagaragaza yuko zino nzoga zishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima. Nk'uwitwa Nsabimana François umuganga ukora mu bitaro bya Kabutare yavuze ko zino nzoga z'inkorano zishobora kuba zirimo ibinyabutabire byica buhoro cyangwa se vuba. Yagize ati zino nzoga zishobora kwangiza umwijima, impyiko, ubwonko ndetse kandi zikaba zanateza urupfu. Turasaba rero abaturage kuzikumira burundu. Ni mu gihe kandi umuyobozi wa polisi mu karere ka Huye SP Habimana yashimangiye ko bino bikorwa byo gufata ababikora, abacuruza ndetse n'abakwirakwiza bino binyobwa bituje ubuziranenge bizakomeza mu gihugu hose nta guhagarara. Yagize ati ntabwo tuzanganira abakora, abacuruza cyangwa se abakwirakwiza bino binyobwa bituje ubuziranenge. Turasaba buri muturage kwirinda icyagira ingaruka ku buzima bwe ndetse n'ubw'abandi no gukomeza gutanga amakuru kugira ngo bino byaha rwose bicike burundu. Polisi kandi y'u Rwanda n'izindi nzego z'ubuyobozi zikomeje gushimangira ko urugamba rwo kurwanya zino nzoga zitujuje ubuziranenge rugamije kurengera ubuzima bw'abaturage ndetse no gukomeza kubaka umutekano. Ni mu gihe kandi abaturage bose basaba kwirinda, ikindi kandi bagatanga amakuru ku gihe ku hantu bikorwa cyangwa se bicururizwa kugira ngo abigiramo uruhare babiryozwe hakurikijwe amategeko. Ngaye nguko rero uyu mukwa wabereye mu karere ka Huye mu ntara y'amajyepfo babwirana ikaragace mu nyiracyari mwe Nyabare Obed nange ni isoko y'amakuru utiza amatwi. Obi Time News.